berkata-kata dengan pengetahuan. 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10, pada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 11, tapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, dan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amen. Amen. So the Apostle Paul was telling us there is, if you read, you calculate it, it's got 9 manifestations. Jadi kalau lihat di sini ya, kalau kita hitung ya, sebagaimana kata Rasul Paulus, kalau dihitung karunia roh ini semua 9 ya. How much is 9? Katakan 9. There is 9 manifestations. Jadi ada 9 manifestasi roh. Come on, say 9 manifestations. Katakan 9 manifestasi roh. When I say the word manifestation, Waktu saya katakan manifestasi roh, it is not a physical gift jadi bukan suatu pemberian secara that you can fisik touch. yang bisa disentuh oleh tangan. The manifestation, after the manifestation, you can touch. Setelah manifestasinya menjadi nyata, You can have it. baru bisa disentuh, bisa dimiliki. But manifestation itself cannot be a gift for you. Tapi manifestasi itu belum jadi milik kita, belum You jadi hadiah. You understand or not? Maybe I can Yeah. show you an example. Saya kasih contoh begini Maybe deh. Raymond come, Pak. Ayo boleh Pak Raymond ya, Okay? untuk demo ya. Raymond, maybe Kevin also can come. Mungkin saudara Kevin juga sekalian datang deh. Nah, So, this is Pastor Raymond. ini Pastor Raymond ya. Pastor Raymond is operating in the gifts of healing, for Dia instance. sedang mengoperasikan di dalam karunia kesembuhan. Right? You bring out your pen power. Iya, angkat tangannya. Tangan power. Ya, Lagi. satu tangan Iya, cukup. satu tangan. So this is Kevin. Ini Kevin lagi didoain. Yeah. Yeah. Kevin just put your hands like that. Okay. So Pastor Raymond is praying Dia for lagi Kevin. doa untuk Kevin. He need the Holy Spirit. Kan dia perlu, Pastor Raymond perlu Roh Kudus kan? Speak bahasa roh. Bahasa roh, Pak. So he's speaking bahasa roh. Dan dia lagi berkata-kata dengan bahasa roh. As he was speaking bahasa roh, Saat dia berkata dengan bahasa roh, then a manifestation happened. lalu terjadi manifestasi roh. So for instance, this is manifestation. Anggaplah Yeah. ini manifestasi. You cannot see lah, ya. Tidak bisa lihat ya. So- tapi belum terlihat ya. Example, I am the Holy Spirit. Anggaplah saya ini mewakili Roh Kudus. So bahasa roh, ya. Bahasa roh terus. So when he bahasa roh, Jadi saat Pastor Raymond bahasa roh, the Holy Spirit me here Roh Kudus, ya saya sebagai Roh Kudus ini bring that manifestation membawa manifestasi roh come upon him, datang kepadanya. right? Nangkap So dia. now he received the power. Karena Pastor Raymond sudah terima kuasa, The manifestation come upon him. karena manifestasi roh sudah datang, He used the gift and touch his hand. manifestasi roh digunakan dengan mencama yang didoakan Kevin ini. So the manifestation flow here Manifestasi roh langsung ngalir gitu and touch him. dan menyentuh daripada Kevin. He received the healing. Kevin langsung terima kesembuhan. So it's the work of the Holy Spirit. Jadi kesembuhan ini pekerjaan Roh Kudus It's a manifestation. lewat manifestasi roh tadi. Amen. After he prayed, Setelah didoakan, Kevin is healed. Kevin sembuh. Say sembuh. Katakan saya sembuh. Dia sudah sembuh. After sembuh, Setelah sembuh, the manifestation is still here. manifestasi rohnya masih ada. Pastor Raymond keep on praying for people. Terus berdoa lagi untuk orang lain nih Pastor Raymond. The first service is over. Nah setelah ibadah selesai, Amen. You go back. kembali, ya. Then Raymond went back to sit. Nah Pastor ini kembali ke tempat duduk. Yeah. Oh iya. So the manifestation is here. Iya, dia manifestasi masih ada nih. Then Pak Roy come. Lalu pas Pak Boy datang, Pastor Boy, Pak Roy come. Pastor, mari kita makan. ya ajak makan nih. Ayo makan, makan. Okay. Makan bagi panggang. So Ya, oke. when he say okay, Oke, waktu dia berkata oke, the Holy Spirit take over the Roh Kudus manifestation. ambil lagi Alright. manifestasinya. So now Dibuat makan, ngapain dikasih manifestasi? he makan no need Kan manifestation. manifestasi roh, kan makan tidak perlu manifestasi roh ya. Dia perlu babi panggang bukan manifestasi roh. Okay. So that manifestation Nah manifestasi roh ini does not belongs to Pastor bukan Raymond. kepunyaan
Pastor Raymond, It only happens when the karunia happens. hanya terjadi waktu karunia roh diaktifkan. So can Pastor Raymond say that manifestation is for me? I have it. Boleh nggak Pastor Raymond berkata, mengklaim, ini punya saya, karunia roh ini punya saya, boleh nggak? Cannot. Ora iso. It's only the anointing come on him. Hanya saat urapan Tuhan datang, He has it. dia mendapatkannya. Amen. Amen. And that is called venerosis. Ini namanya venerosis. Come on, give a clap for both of them. Tepuk tangan untuk kedua mereka yang datang-datang ini. So the manifestation Jadi manifestasi roh cannot owned by people. bukan dimiliki oleh manusia, nggak bisa dimiliki oleh manusia. Amen. Amen. Amin. Let's say if manifestation come upon Pastor Benny Hinn. Misalnya manifestasi roh turun atas hambanya Pastor Benny Hinn. Pastor Benny Hinn pray for people to get healed. Jadi waktu Pastor Benny Hinn doakan orang lain sembuh. But manifestation does not belong to Pastor Benny Hinn. Tapi ingat manifestasi roh bukan milik hambanya ini. If he has it all the time, Kalau setiap saat dia punya, gimana? then he can go to all the hospital and the doctor no need to do Dia anything. bisa ke rumah sakit, dikosongin semua rumah sakit ya. Dokter nggak ada kerjaan, nggak ada gawe tuh. Nganggur tuh para dokter. Because he doesn't own the manifestation. Karena dia tidak memiliki karunia roh, manifestasi roh itu. So that's why the manifestation Sebenarnya manifestasi roh only happens according to the hanya terjadi seturut dengan kehadiran Tuhan atau penyataan Tuhan. How many of you want to learn about Siapa mau belajar lebih manifestation? dalam tentang hal ini? Amen. So Okay. these few nights I'm going to talk about the manifestation Dalam 2 malam one by one. ini saya akan bicara satu demi satu ya tentang hal ini lebih dalam lagi. So tonight I'm going to talk about there are 3 major manifestation. Ada 3 manifestasi utama ya, manifestasi roh utama. 3 set I would say. 3 langkah, 3 set. 3 perangkat. There are 3 set. One set got 3 manifestation. Second set got 3 manifestation. Ya masing-masing 3 Third set saudara. got 3 Ya. manifestation. Satu perangkat 3 bentuk manifestasi. Jadi So the totalnya first 9. set of manifestation is called the gifts of revelation. Nah, perangkat yang pertama atau kelompok pertama lah. You can write down karunia Kelompok pewahyuan. pertama disebut karunia pewahyuan. Amen. Ya. The second and this set of revelation gifts Nah, untuk yang pertama ini tentang wahyu ini has 3. memiliki 3 ya, terbagi 3. You can see gifts of revelation separate. Got 3. First one Terbagi 3. is Pertama, called the gifts of word of knowledge. karunia kata-kata Hikmat. pengetahuan, kata-kata marifat bahasa Indonesianya. The second one is called the gifts of wisdom. Yang kedua karunia hikmat ya, ini termasuk karunia pewahyuan. And the third one is called Yang ketiga the discerning of spirits. karunia membedakan roh. These 3 Nah, ketiga karunia pewahyuan ini is considered a karunia pewahyuan. dianggap karunia pewahyuan. Ya, Do you catch me? nangkap Bapak Ibu? Ya, karunia pewahyuan dibagi 3. The second Ya. Yang kedua is called the vocal gifts. karunia Suara. suara vokal. It's very important you must understand the gifts of Jadi Bapak Ibu kita harus ngerti dulu ya. In the gifts of vocal, Di dalam karunia vokal ini there are 3. dibagi 3 juga. Interpretation of tongues. Pertama menafsirkan The gifts bahasa roh. of and also the gifts of tongues. Yang kedua karunia roh, Lidah. saudara. Karunia lidah, ya. Karunia lidah. And the third one Yang ketiga is called the gifts of the gifts of tongues, the gifts of interpretation of tongues and prophecy. dan karunia bernubuat ya. Okay, the 3. It's called Dibagi 3. Suara. And the third one Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga, is called the gifts of power. kelompok ketiga disebut karunia kuasa. In the gifts of power, Nah, Bapak Ibu dalam karunia kuasa ini there are 3 also. dibagi 3 juga. Number 1, the working of miracles. Pertama karunia mujizat. The gifts of healing. Kedua karunia kesembuhan. The gifts of power, gifts of healing. Karunia Who kuasa, can tell me the third one? karunia Come help me. kesembuhan. Yang ketiga apa? Karunia iman ya. Karunia iman, right? Karunia iman kan? So these are all the 9 gifts. Inilah total 9 karunia roh. So tonight I'm going to talk about gifts of revelation and gifts of power. Hari ini 2 saya bicarakan, karunia wahyu, pewahyuan. Yang kedua karunia kuasa. Okay, let's go to the slide, please. Kita tayangkan slide-nya. Okay, we got 3 sessions. The first session we'll talk about the gifts of revelation. Ya, jadi yang pertama kita bicarakan karunia pewahyuan dulu dari 3 sesi yang saya berikan dalam perjalanan kali ini.
Okay, this is the gift of revelation. Ini karunia pewahyuan. The gift of revelation, Karunia pewahyuan, I start off with the gift of discerning of spirit. saya mulai dengan karunia membedakan roh. The gift of, actually the real one in English supposed to be gift of discerning of spirit, not discernment, it's totally different. Okay, discerning of spirit. Ya, karunia membedakan roh. Bahasa Indonesia benar kok. Ya. The gift of discerning of spirit Karunia membedakan roh. is the most important gift. Ini karunia yang paling penting ya. Karunia membedakan roh ini paling penting. Because if you don't receive the gift of discerning of Kenapa? spirit, Kalau kita tidak memiliki karunia membedakan roh, you cannot give the word of wisdom or word of knowledge. tidak bisa kita memberikan karunia hikmat, karunia marifat, nggak bisa mengalir. You must receive. Kita harus terima dulu. Kamu say harus terima. Katakan harus terima dulu. Your antenna must go up to terima, like the television must terima Jadi signal. kayak antena kita ya, seperti kita terima gelombang, kita harus naik dulu antenanya. If the antenna cannot receive gelombang, you cannot give. Kalau antena rohani kita tidak bisa terima gelombang dari Tuhan, nggak nangkep, tidak bisa terima hikmat dari Tuhan, marifat dari Tuhan. Therefore, it's so important to understand the gift of Karena discernment. itu Bapak Ibu sangat penting terlebih dahulu kita pahami karunia membedakan roh. How to know this? Pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetahuinya? So there are three. Number one, the gift of discerning. Then the second one, the word of knowledge. The word of wisdom. Three. Jadi yang kedua karunia kata-kata hikmat, yang ketiga karunia kata-kata marifat. Okay, three altogether. Okay. Semuanya tiga ya. Okay. Okay. Alright, praise the Lord. You're clever people. The purpose of the gift of discerning of spirit Nah, tujuan daripada diberinya karunia membedakan roh ini is to test the utterance of the prophetic. supaya untuk menguji ya kata-kata nubuatan yang disampaikan. When somebody talk to you Misalnya kalau ada orang bicara dengan kita ya, or give a prophecy, atau memberikan suara nubuatan atau suara Tuhan. if you have the strong gift of discerning of spirit, Nah, kalau karunia membedakan rohnya kita ini kuat, you can know whether this person is speaking from the Lord or speaking from the devil or speaking from himself. nah kita bisa bedakan kalau karunia roh membedakannya kita kuat ini dari Tuhan, dari iblis atau dari dirinya. Kita How many of you tahu. want that kind of karunia? Siapa mau karunia membedakan ini dari Amen. Tuhan apa enggak nih, kita bisa tahu. Or you can discern whether this is from God or from the devil or from the person. Ya, itu tadi bisa bedakan tinggal ini. Benar nggak itu dari Tuhan, So dari this iblis gift atau dari dirinya? is to test the one that prophesied. Sometimes when a person prophesy, you can know whether it's from God or not. Jadi untuk menguji orang yang memberikan nubuatan itu yang pertama, menguji orang yang menyampaikan suara Tuhan itu. Ya. And also when you do deliverance ministry, Juga Bapak Ibu kalau yang melakukan pelayanan pelepasan, you must have this gift very strong. pelayanan ini juga, karunia ini juga harus kuat kalau kita dalam bergerak dalam pelayanan pelepasan. About this discerning spirit is totally a new topic. Yeah, Ini topik yang baru. we talk about. I got a spiritual warfare topic. Ya, ada topik yang beliau ajarkan juga tentang Peperangan rohani. But I'm not going in that because Saya nggak akan masuk ke dalam karena topiknya Mungkin fokus lain waktu, tentang ya. karunia roh. Ya. Amen. So, especially in deliverance Terutama di dalam pelepasan, pelayanan pelepasan. and also prophetic. Juga dalam pelayanan profetik, artinya menyampaikan pesan Tuhan. Let me tell you, Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, many today can speak with a prophetic word, banyak dari hamba-hamba Tuhan bisa menyampaikan suara profetik, but at the same time, tapi saat yang bersamaan juga they can speak from a different spirit. mereka bisa digerakkan ya oleh roh yang lain. Saudara. It's not about the person, Jadi bukan orangnya, it's about the heart. tapi hati orang itu. That is to say, Artinya apa? a right prophet Kalau Nabi Tuhan yang benar, with the right heart dengan hati yang benar juga, speak the right prophecy. pasti menyampaikan suara Tuhan yang benar juga. Betul. Jadi hamba Tuhan harus Amen. hatinya benar gitu maksudnya. But Tetapi a right prophet Nabi Tuhannya benar, karunianya benar, may not panggilannya benar. always the heart is right. Nggak selalu yang namanya Nabi Tuhan hatinya selalu benar gitu. Because sometimes pride can come in and the heart can go wrong. Kenapa? Kadang-kadang kesombongan masuk, hatinya jadi salah, mulai ngawur. Gitu. Even like David, the man of God, can also wrong spirit. Sama David. David in the Bible. Bahkan Daud, dia Raja Daud di Alkitab bisa suatu ketika roh yang masuk itu salah gitu. That's why he says, create in me a clean heart, O God. Take away
Not the joy of salvation within me. Ya, Mazmur pasal 51 ya. Ya. Ya itu kayak itu Daud berkata gini waktu dia berbuat dosa, berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, jangan ambil sukacita dari keselamatanmu dariku. So a right prophet with the wrong heart Jadi artinya can apa? prophesy wrong also. Artinya apa? Nabi Tuhan, memang Nabi Tuhan, tapi kalau hatinya salah, bisa menyampaikan suara yang salah. Amen. But what makes the prophet become false prophet? Pertanyaannya, apa yang menjadikan seorang nabi menjadi salah atau palsu? The Bible has indicated false prophet not because he is not called by God, not because he is not chosen by God, but because the heart began to go wrong and go after money. Nah, nabi ya kayak William itu bisa jadi sesat atau menjadi nabi palsu karena apa? Karena bukan panggilannya, tetapi karena hatinya ngejar uang, Amen. ngejar sesuatu yang lain, saudara, bukan kehendak Tuhan. So you have to be careful. Jadi harus berhati-hati, jaga hati kita. A right prophet can give a prophecy half right, half does not right. Bisa ya Nabi Tuhan Campur, kasih campur. kekuatan buat kita ya campur aduk, setengah benar, setengah salah gitu. Karena hatinya salah. If God say from maybe God say 1 to 5. Misalnya totalnya 1 sampai 5 poin gitu. Tuhan ngomong 5 poin, 1 sampai 5. Ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5 kata Tuhan. So after 5, the prophet must stop. Mestinya 5 itu berhenti, jangan ditambahin gitu. But because the prophet want to please the person,